پشتی روشا خرابیا که رجاوای کردستان تیدا درباس بر جه ایریشن داعش و بتایبتی لسر باجار کوبانه و نیکریزیا پارتی و ریخسترین کرد لرجاوا و لسر داخواست سروکی هریما کردستان که جوین بیل دار خستن لدهوکه دنابرا انجومن انشتیمانی کرد و انجومن گلیا رجاوای کردستانی. و بریار هاتب بستاندن کو جوین 12 ماه دها بیلدار خستن لی گوری مدیای کردستان راگهاندبون کو جوین هاتیه پاش خستن و جبروه که امداکت ناف کولانان و نرین و هیوین خلق باجر لسر جوینه بر راسي هفيامي عولة ام دخوازن كرد بيك به نأنو ام كرد بيك بن ام كرد جروجا روجدا ميكن هفيامي يعني هفيامي جواي اف هرتيمي سياسي قشتك خو بكن يك ام ناس بكن انه ام نبي خدينا بس ام لي تمني دكن جوان ده ان ايرو بريارك بستينن ام ناس بكن خديه ما هي وكارن كار كيجمر بكن ولاتيه كدنجي هيفياوي بو كو هيزك لشكري جهردو اليان تشيبا دينريناوي ده كو او هيزوي كاربه لهمبر همو ايريشان بسكنه ام دخوازن كرد گش بفنياك وجبوغ كست تجارين كاربه ايريشي ما بك ايريشي كردا بك قوتك كردي بتوائي تشيبه كس نكار بتجاري بدورا كرداك بن داعش بن كسب النظام بكس نكار بدورا كرداك وقتا اتفاق بدور تامد وبرتعدز بجمو بيل كردابي وقتا دهزي عسكريه هيزك قوتك العرضيه ويقلكي خرد بتشيبه باش وقتا قلنا شون سريجي اباز بجمنا تجي خداي اشرف الملا سروکی انجمن خوجهی باجار دربیسیه یگردای انجمن انشتیمانی کرد نرینا خو لسر جوین دا و ساکوت والله بارتي ديمقراطي كردستان او باشور تهاي خواستن هردو انجمان هرنور تفدا بيدا وانجمان انشتيماني كرد او رونين دبن سروكتيا سروك مسعود البرزاني او لشقرني هفبش هبن ولو بسلاسة دي بنجيب الشاز باتفاق تشيبه جبو برخدانا كوباني وبرخدانا كرد كردستاني بتفاي نب بهفر بنملكارن تشكي بكن امجي قرض بن اوجي قرض وقتان بهفر ام هردو جي خرد بن امنا يكبن دجمن او ما تفد جوالاتي ما درغه امنا يكبن ام هردو جي قرض بن افبون هیوین خلکی باجر گلو هیوی وان بین جی و یکیتیا کردات چیبه و هزکه هفبش چیبه اف پرس دمینه بی برسف حتی داویا و جوینه جان واجار دربیسیه جودی مل سعید جبو رادیو دنگ زلال